Okay, we wrote this for a purpose to motivate you at this time. With this hypnotizing baseline, please feel free to lose your mind. And get high, get money, get sex, get real, all in between. Oh yeah, this is stadium music, 50,000 at a time. Let's get right, let's get right, let's get right, okay, okay. Let's get right, let's get right, let's get right, okay, okay. All the girls want, all they looking for is, all they ask for is. Današnji Celebrity Makeover započeli smo u prekrasnoj 12-metarskoj Lincoln limuzini, Šitum limuzina, a sada se nalazimo u Life Day City Spa i moja današnja gošća, što me jako veseli, je Danijela Dvornik. Dobro jutro. Jako mi je drago što si mi današnja gošća i prvo ću te pitati, jesi se naspavala? Jesam, naspala sam se, išla sam sinoć već, beauty sleep. Sjajno. Za početak odlučio sam te iznenaditi sa dva jako lijepa tretmana, pa predlažem da krenemo. Pa možemo, ajmo odmah to riješiti. Ajmo. Imperativ ljepote je zdrava i vitka linija. Sa nama je danas Neda, vlasnica Life Day Spa. Dobro jutro, Nedo. Dobro jutro. Danijela, znamo se dugi niz godina, ali ja mislim da ti trenutno izgledaš najbolje. Puno radiš na sebi i to se vidi. Recimo da još nisam došla do one točke koju sam zamislila, ali mislim da će do ljeta to biti sasvim ok. Zato smo na pravom mjestu i upravo ćemo danas raditi jedan tretman koji će nas vidno poljepšati. Neda, o čemu se radi? Danas ćemo raditi tretman LPG aparatom. Znači LPG aparat je izvrstan aparat za postizanje prave željene tjelesne figure i rješavanje stalnog problema celulita s kojim se nažalost svi mi borimo. Pravo vrijeme je sada početi s tim tretmanima s obzirom da celulit i nekakve nakupljene eventualne kilice nisu došle preko noći, pa tako preko noći neće ni otići. Znači sada recimo u ovom mjesecu početi pripremati se za lijepu formu, za ljeto, za baden kostim i za plažu. Tretman LPG-a će nam odraditi Sanja. Sanja, dobro jutro. Dobro jutro. Vi znate sve o LPG-u, zato si u pravim rukama. Pa krenimo s tretmanom. I dok Danijela uživa u tretmanu LPG-a i lica, ja ću sa Nedom malo porazgovarati o Life-u. Znamo da je Life prvi pravi zagrebački wellness. Imate puno noviteta, bližimo se 8. martu, pa sigurno ćemo najaviti nešto specijalno. Za 8. mart, dan žena, smo pripremili u našem Life-u, znači za svaku klijenticu koja dođe na tretman i još jedan tretman iznenađenja. Pa to je sjajno. Znači iz ove naše prekrasne ovako vazice, da se izvadi još jednu ovak malu torbicu u kojoj ima još tretman gratis. Znači to je ili nekakva masaža, ili neka njega lica, pedikura, manikura, znači sve što je u našoj ponudi može još dobiti gratis uz taj tretman koji se taj dan. Nedo, što je to držim u ruci? Ovo je naša knjižica poklon bonova, individualiziranih poklon bonova. Znači ovdje se može naći tipove žena, recimo uspješna trendseterica, super mama, drugačija ili svoja sofisticirana. Znači po nekim tipovima žena, muškaraca, pa napravili smo i za parove i za poslovne partnere. Znači evo ovako inače izgledaju ti naši poklon bonovi i unutra je znači nešto što je osoba izabrala. A sada idemo malo do Danijele i razgledati Life. Danijela, kako se osjećaš? Meni je sjajno, ja bi mogla ovdje ostati duže vremena. Sanja, što radimo? O kojem se tretmanu radi? Radimo tretman za dubinsku hidrataciju.
Zbog silne zime, grijanja koje u principu jako isušuje kožu. Ovo je jedan od tretmana koje bi definitivno preporučila za ovo zimsko vrijeme. Dubinski hidratizira, djeluje isto tako na sitne linije i bore, tako da će Danijela izgledati savršeno poslije tretmana, a idealna je priprema za šminku. Pustit ćemo Danijelu da uživa u tretmanu Pavonia Botanica kozmetikom, a mi idemo u wellness dalje. Why not? Let's go! Let's go straight. Šminku ćemo započeti čašom pjenušce, izvoli. Pošto će Ljiljana raditi make-up, neće za to vrijeme piti pjenušac nego kasnije, a sada ćemo ju pitati šta ćemo raditi. Mi smo već Danijeli nanijeli korektor i tekući puder. Sada smo u fazi nanošenja pudera u prahu. Ima lijepe tople oči, napravit ćemo onako dnevno-večernji make-up sa smeđim tonovima Smoky Eyes. Usne ćemo nešto laganije naglasiti i evo, možemo? Možemo. Još se nisam šminkala ovako rano ujutro još sa šampanjcem. I šminka je gotova, meni se jako sviđa da vidimo Danijela što ti kažeš. Ja sam zadovoljna. Sjajno. Nakon šminke, nakon prekrasnih tretmana u Life-u, mi odlazimo na frizuru, ali prije toga još jedno malo iznenađenje za Danijelu. Draga Danijela, jako mi je drago da ste bili kod nas i da meni ste isto. uživali. Izvolite jedan poklončić od nas, to je Life of Poklon Bon. Ovo je mali paket, drugačije ili svoja, mislim da vi to jeste. I to je lijepo kod vas. Ja mislim da će to biti super. Koliko je frizura bitna u jednom stylingu, vidi se po tome što smo iz centra grada došli u Šestine. Došli smo u frizerski salon Saparo, sa nama i vlasnica Sandra. Sandra, dobar dan. Dobar dan. Znamo te kao uvoznicu Verde Oazi, znamo te kao Dr. Kraut. Znači, uvoznica si i kozmetike, ali i imaš jedan krasan frizerski salon. Mi ćemo danas Danijeli napraviti jedan mali styling, jednu laganu fan frizuru s obzirom na šišanje koje ima kratko i da joj odnjegujemo kosu sa našim preparatima i nakon toga mislim da će biti jedna lepršava lagana frizurica koja će se, nadam se, dopasti. Silvija će, naša frizerka, joj napraviti frizuru i njegovati ju i jedna lagana masaža vlasišta da bi to sve dobro ušlo u kosu. Super, već se tu pomalo masiram, već sam došla s jedne masaže, sad evo, prepuštam se vama u ruke. I krenut ćemo sa njegom kose, a za to vrijeme ćemo Sandra i ja prošetati malo po cijelom frizerskom kozmetičkom salonu. Evo ga, Sandra, od našeg prošlog druženja, prošlo je otprilike nekakvih par mjeseci. Zadnji smo bili kod tebe sa Sonjom Kovač, koja je dobila jednu krasnu afro frizuru. Vidim da je sve novo, komplimenti na prekrasnom uređenju. Kažu i naši mušteriji da im se jako sviđa, malo smo renovirali kompletan prostor, proširili i napravili kozmetički dio, tako da možemo ponuditi našim mušterijama i opuštanje i poslije toga jednu frizuru da izađu kompletno novi van. Prostor je novi i uređen i puno smo se potrudili da to bude ugodno našim mušterijama, a isto tako smo i trudimo se stalno da imamo iznova nove stvari na području frizerstva, tako i u području kozmetike. Tako da u našem frizerskom salonu mogu dobiti kompletnu njegu kose, njegu nešto najnovije, njega kose ultrazvučnim aparatom i keratinom, što je vrlo popularno i vrlo dobro za kosu jer je kompletno njegovana i potpuno zdrava. A kozmetički dio naravno nudi sve ono što je potrebno za njegu lica, tijela, za mršavljenje, za zatezanje kože, za mali lifting koji se može obaviti u salonu. Uz to je naravno i pedikura i ostalo. Sandra, idemo vidjeti kako napreduje frizura naše Danijele. Može.
something about you. Snoop Dogg clothing, that's what I'm groomed in. You got my pictures on the wall in your room, and girls be complaining, you keep me booming. But girls like that wanna listen to Pat Boone. You's a college girl, but that don't stop you from doing. Come and see the dog in the hood near you, and you don't ask why I roll with a crew and twist up my fingers and wear. I frizura je gotova. Danijela, kako ti se sviđa? Prezadovoljna sam. Mislim da ne može, nikad ne mogu sama bolje ispenirati nego frizeri. Sjajno. Evo ga, ja bih samo htio reći da ovo će biti sad kao jedan mali reality show. Pošto si preuredila, pošto si povećala prostor, imaš potrebe i za novim, mladim, ali iskusnim stilistima za kosu, frizerima, je li tako? Naravno, uvijek su mlade snage dobro došle i voljeli bismo kada bi nam se javili mladi stilisti i frizeri koji imaju iskustva i koji bi nam mogli pomoći u našem daljnjem razvoju. Na koji način se možete javiti? Možete se javiti na dolje ispisani broj telefona frizersko-kozmetičkog salona Saparo, a sada još jedno malo iznenađenje za tebe, Danijela. Nadam se da će zadovoljna biti sa malim poklonom od naše tvrtke kozmetike Arko Kozmetici iz Italije. Znači Saparo je distribuira kozmetiku za lice i njegu tijela. Ja se zahvaljujem na ovim proizvodima što ste mi poklonili i ja se nadam da će oni dobro poslužiti. Dakle, hvala vam lijepa na svemu i dobrodošli ste doći k nama u salon na bilo koji tretman koji odaberete, da li masaža, opuštanje, da li neki tretman lica, bit će nam drago ugostiti vas. A nakon frizersko-kozmetičkog salona Saparo mi odlazimo u Lauer po pret-a-porter.